OSD member ke KHDC bapo sklet la pentip bagi kun ki hajar ki malangrin kawan ra jing ujo ke basoi plat syajar ngut ki jing soi rengkat nyutli ki mat ki babun ki bedai ki ba thamai ki ba dai bat ke jing khot upa em nang tai sings em ya kedo ba dangsian koi pat ke jing thok adai jong ke seng sama malangrin badan kumba khasau tri ki mat ki brabu persya yos em nang tai bapo wa kren siklat patai kubor mentak sengi haden bai kendu ya kena ram jongki khon ki hajar ki malangrin berseng sama malangrin ula ong bai kena kam ma simti UCM ba Winston Tony lengdo bat un sabisial kini rengkat ke executive committee syo ban ai kena kono karai hajuk apol ong ba kajing bumsya bandung ki khon ki hajar sya pelau ke HDC namar bahkan penwit yagi bawan don kam bat ya ke kasyari namar ba sisen ba rung ki pat ba kenmi kejing hala bat kejing kau kai Kon jiki shade kila ai atli ni jikro kowe gaba la soi daki kon ki haja juki malangren idon kemba syajare jik soi tu spai anta kowe ba kowe ai ka sensam lai malangren kaba di kon ki haja ki malangren gadon kemba mri nyok katli ki poi na kaba sensam lai ke dei gadon kasau tu kaba ai ki kon ki haja ka i bun ki batmahi bat kiba Cambodia ngala kuli na katuga ke jumujo taki ke dehi bakade bakatuga dorba kablokhat do pa im nong tei haka nyu tarik jong liu brai bontan kita bisibun ki jing tho tu le sekang to bajrom ngan batai bat stigi trai ki bakkan nyapi mener ki bawan ki la batai ke de kala ngajungi namar ba yagani ka kam jo ki himalangren la shinti ke basang da la shinti dai shivas ke namba jungi siam namar ba menit itu kilawan kamdan kan dengan apa ini no suan akawan kende-kende itu show jing tip menem step na trace yang itu tip yang ayong namar ba imdan da ke program dan yara ba dem mui na ki dekat juga isi mina shemye dengan kampan khot ya keren ya gitu ki ko pada taka je keren keren ki chukki hiri ki la pau hi tam ka ai ki tho ki la ba hi ta ka jinglong ka don ba ka ba lalong ka tukan jauh tarik bar kiki kwa bangi ba kum ka discussion ni ai kam tam ya ya simantai tene kalang di malong finne ba masuri tangko su simti tam tarsi ang punya ya ka tuka jengi kandulan bar kiki khon ki hajar kai mangren ba kasing samna bar ke ka bangi la yo lengba ka memorandum ni ke jitho ka ada kalang ka jongki ngin IT HUCM ba unjuk uru na kalang jongki officer ka jongi kila record ya ketika jakare kejungi dengan report dari sana usia kila kalian tu usia miu jong bisa di kitu kejung ujor point by points mo bisa point by point kitu kejung dia kamtap dia kejung ujor ke batumai kira ai hadin ketu ka jing tindu akan dibelai berada te usia dia sejong perkhan yang song daga komiti tende so kata ngaskoba badan kampung mengena misal banyak itu kita kena ilo kebun la kita kena kilo kebetain no dapat verify nama bagi yo anak ko kalian tika dikatahi maki kikwa balanungin pendak ikini ki tege bisa ke cubi itu mengalapan pau namba kasang mosi embar ke isi ni la omi ki bangen pek ikini jo kilo ki ba sisa ada panu kilo serius ada panu kabedi ba terbabar bagi pagi cuma cuaca nyala syu tong tahi ki mungkin melakukan air ke dalam popor dan kiong tidak aneh bapak arteo bapak si menai mungkin melai kata no maka ai kebangi semni kemudian tengah kai malare ke sibuk ki kam ke ba ki ma ki paper ki kat Shanghai siam jadi baik ban khot man lom ni ki pan ki bisa itu ki jo ki tika di tengah tahi ka ba ngisno ba kalong ba di balai meneng yem semna ba man pensai kan dia balai meneng semna pi ke ni nado pakai awan kejuat tu di pak sini ka sesuatu kejung kowe naki jemput ke jenam di pak ba ke bagi la petip sini nak puas kompor mo sisi balawan ki pak ba bandrung hadu kan ka pla hadu kan gate ke bandrung apa office kemumbuat ki pun ba ki bro ki bandan company dan man la kasni dei pakiwan tak kenyak ngon si bun dan ke si professional tax
dan kita apply nanti ke building bylaw semua dan dulu kita bawa nak minta ke hearing jom kita ke banyo ya kasih tak sikit nilai kita dan kamu nak kikun atau dalam interview kikun tu pernah kena dulu te kelami ke jeng dengan apa dan kita lawan les kita nak kita jengai kita nak ada wari di kalima wan nak bicara dengan orang yang kau sendiri kim yo anak suban dulu ini kim nur suban dong support te kelak tak ikiru te khamtam mende ka sini nilai mende ka sini ngi don ka exam departmental exam ka badina kalian jom ka development ka jom ka exam jom engineer ke jom tinggi na pelong ni ka exam ka hall ke jom tinggi la de kirong ki pak bagi jom ka baru-baru ke jom ka dia perta ka ni perta slogan mo kan kita ka exam jom di exam departmental exam ke jom ini nang tang ni pok pelau ke jom ini beton ka yang bisa kayi besar ka babun kambahan ni dan dokter fitru tu melawan ni kejakan pendong labu ya kasi mandang hearing tidak ada cabu don kita pak ni jadi kami orang support mo aksi balik abun beriau tentang ki enforcement juni itu mana ke bolong ta dan gajing kham kata kami orang support tinggi semua ba ya ka bagi suatu betul bagi keren support kin yang lo sap law juga kandok ni concern mo dah ka ba ya train lambat baik ba kan untuk support kali ki serok mo ngnya percang menjaruk sistem nang ba kimi pat ki bawan kam wat ki beri mana himalang rin ki don ni ki bawan aja ni ki bawan yang tadi jengker kam ki cuki tingom tang yim simla sya ki ba kin dok support yang ba kin dong tang ki cuki delegation ke bangila sya ki ba kin dok support ni tagi tahi ka ba nong ka pon nama ba ki bo ni ki layo ni ba ba kelak tak sya ki kam ki cuki